عرض سلام و احترامی بپایان به شما بیننده های عزیز. برنامه نوبتی رواندرمانی را از تلویزیون تاجیکستان منظورتان می‌داریم. امروز به همه سوال‌های شما پاسخ می‌گویند روانشناس سیف‌الدین رسولوف. چون همیشگی طول هفته یک قطار بیننده های ما به عنوان برنامه ما سوال‌های خود را ارسال نمودند که عین زمان من آنها را یک و یک می‌خوانم و به همه آنها روانشناسی ما پاسخ می‌گویم. سفرما از شهر دوشنبه می‌نویسد: کودکم 6 سال دارد و بسیار دمدوز است. با کسی گپ زدن نمی‌تواند. از همه می‌ترسد. ذهن گیرا و عقل رسا دارد ولی از همه می‌هراسد. چند سال بود که به باغچه کودکانه می‌رفت. امسال باشد باید به مکتب رود ولی این رفتارش خواطرم می‌کند. زیاد فکر کردم که چرا فرزندم به این حال گرفتار شد. شاید سببش آن باشد که از خردی جنگش می‌کردیم و باز گریستنش نمی‌ماندیم که دختر کلان شده و گریه نکن. امروز باشد به همین حال آمده است. ما چیکار کنیم؟ بسیار خوب است که این مادر الکی از بالای رفتار فرزند خود نظارت میکند و تا جای چنین رفتار فرزند مادر را به تشویش آورده است. البته مشاهده هایی که مادر کردن اطراف گویم سوس بودن قابلیت های کمونیکاتیوی فرزندش که با کسی مناسبت کردن نمیخواهد، خب از مردم میگریزد، دوری میجوید از معاشرت با همسالان خود، با دیگران. این مشاهده خیلی خوب است و بسیار پیش از همه من به این مادر اظهار سپاس میکردم به اون خاطر که الکی مراجعت کرده ایستادند به متخصصان. واقعا هم به این مادر چنین توصیه میدهیم که پیش از همه این مشاهده های خود را ادامه دهد. یعنی یک مدت معین ضرور است تا از بالای رفتار کودک مشاهده کند و باز ببیند که چی رفتار، چگونه عملهای در این کودک هست که در همسالان او نیستند. زیرا برای درست معین کردن حالت روانی کودک مشاهده عمل و رفتار و مناسبت او خیلی مهم است. مثلا اگر مادر مشاهده کند که کودک او از صداهای بلند میترسد، اگر مادر مشاهده کند که کودک او از روشنایی بلند میترسد، خب از معاشرت با دیگران دوری میجوید، کناره‌گیری میکند، بسیارتر در تنهایی بازی میکند و مخصوصا بسیار به خود داده میشود، به همان یک شغل داده میشود. بعضا در او شاید عملهای مشاهده کرده شوند که خب تکرار به تکرار اجرا کردن همان یک عمل، همان یک سخن را تکرار به تکرار میگوید یا که یک حرکت، یک عمل را تکرار به تکرار میکند. اگر مادر عزیز در یک دوره معین مشاهدهشون چنین تغییرات را در رفتار کودک مشاهده نمایند، آنگاه توصیه میدادیم به متخصصان بی‌واسطه مراجعت نمایند. زیرا البته هر یک حالت این حالت انفرادی است. برای درست معین کردن کودک را آموختن در کار، خب به متخصصان مراجعت کردن در کار، اما خود همین سوال که به کدام متخصص و به کجا مراجعت کنیم الکی خودش یک سوالی هست که پاسخ را میخواهد. از این لحاظ من توصیه میدادم که اگر آنچه که ما در بالا گفتیم در رفتار کودک واقعا هم این چیزها مشاهده شوند، آنگاه اینها را میتوان همچون علامت و نشانه های اولین ظهورات در خود درماندگی دیده برآمد و به این مادر عزیز من توصیه میدادم که در صورت مشاهده کردن چنین عمل، چنین رفتار حتما به تشکیلات جمعیتی اراده مراجعت نمایند. تشکیلات جمعیتی اراده تشکیلاتی هست که در آن متخصصان بسیار ورزیده در این ساحه فعالیت میکنند و پیش از همه آنها به مادر کمک میکنند برای گذاشتن تشخیص درست به کودک و طرز درستی مناسبت کردن. در برابر این به این مادر عزیز من گفتنی هستم که باعث تشویش زیادتی نیست. متاسفانه بعضا خطافهمی ها با وجود می آیند، گویا که یعنی این یگان بیماری روانی نیست. کودک سالم است، تنها یک گویم ظهورات معینی رفتار در او شکل گرفته است. کودک 6 ساله است و اکنون به مکتب می رود. در محیط همسالان او بیشتر باید که به مناسبت های اجتماعی وارد شود و دخالت سری وقتی به تشکل دادن قابلیت های کمونیکاتیوی کودک امکانیت میدهد که کودک سبکتر به محیط مکتب مطابق شود. یعنی حالا هم وقت هست، بسیار خوب میشد اگر برای این مسئله کار کنیم. زمین میدان قلب خود را به اختیار مردم گذاشته است تا که آنها
شادمانی و خوشحالی نمایند. وقتی انسان‌ها این انعام زمین را فراموش کرده خود را در دام بدبختی و سرسانی گرفتار می نمایند، قلب زمین فشرده می گردد. از درد زمین باشد آسمان آشفته خاطر گردیده پرده سیاه به چهره می گیرد. یک زن دیگر از ناحیه باباجان غفورов می نویسد که کودکم 3 سال دارد ولی بسیار انجقی می کند. خب واقعا سوال بسیار سوال عجایب است و پاسخ به سوال عجایب هم باید عجایب باشد. اگر کودک 3 ساله انجق نباشد پس او کودک مقرری نیست. عادتا کودکان 3 ساله همشان انجقند. خود یکروی کردن، خود انجقی کردن این یک نوع واکنش کودک به مناسبت اطرافیان است. یک نوع جلب کردن اطرافیان به کودک است. یک نوع معرفی کردن من خود از طرف کودک است. برای همین در سن 3 سالگان انجقی که کودک ها ظاهر میکنند این حالت مقرری است و نباید باعث تشویش زیادتی باشد. اگر در این سال برعکس کودک بسیار نافعال باشد، یک روی نکند، انجقی نکند، آنگاه ما میتوانیم در تشویش باشیم. در علم پسیکولوژیا بحران 3 سالگی را جدا میکنند و این بحران 3 سالگی بسیار پیوستگی دارد با درک مفهوم من خودم که کودک اکنون در این دوره من خودش را اعتراف میکند، انیقترش میشناسد من خودش را و برای حمایه من خود، برای معرفی کردن من خود مبارزه میبرد. اما چون کودک حالا تجربه زیادی حیاتی ندارد، از دیگر راه و واسطه های گویم وادار کردن اطرافیان به اعتراف من خود استفاده برده نمیتواند. جز انجقی کردن، جز یکروی کردن، جز سرکشی کردن. کودک بسیار میگوید نه من خودم. در این سن سال استفاده بردن من خودم بسیار خوب است. شهادت میدهد از رشد معتدل پسیکیکی کودک. یعنی او همه عمل رو خودش اجرا کردن میخواهد. او میل به مستقلی دارد. او شخصیت خودش را افاده کردن میخواهد. و اگر مادر و انجقی کودک بسیار عصبی کرده باشد، یک راه بسیار آسانش هست که خوبترش به مستقلی کودک بسیار دخالت نباید کرد. مثلا وقتی کودک میگوید که نه من همین پیاله آب را خودم می نوشم، متاسفانه مادرهای عزیز ما نه تو لباست افلاس میکنی گفتن نمیمونن کودک خودش آب نوشد، کودک خودش خوراک استعمال کند، مجبور میسازن که خودشان به او یعنی کمک رسانند. این اعتراض کودک را به وجود میآورد، زیرا او مستقل بودن میخواهد و همین مفهوم من خودم را او استفاده میبرد. از جهت دیگر محدود کردن این مستقلی متاسفانه بسیار مشاهده می شود. متاسفانه بسیار مشاهده می شود در فعالیت مادران عزیز و این یک نوع مانع ایجاد کنی هست بر رشد معتدل پسیکیکی کودک. زیرا شما تصور کنید وقتی که کودک خودش عمل می کند، او حرکت های گوناگون سنسوری را اجرا می کند، میکرو حرکت های گوناگون را اجرا می کند، قابلیت های گویم حرکتی در روی انکشاف می‌یابند، قابلیت های سنسوری یعنی حس کردن، قابلیت های پرسپتیوی درک کردن در روی انکشاف می‌یابند و همین طریق یک نوع مناسبتی بسیار معتدل کودک با محیط اطراف صورت میگیرد و این رو نباید محدود کرد. یعنی همین رو گفتنی هستم که انجقی کودک در سن 3 سالگی این چیز مقرری است. یکی از نشانه های بحران سن 3 سالگی است. با مرور زمان این انجقی میگذرد و این انجقی بیشتر سببش نه خود کودک بلکه مناسبت اطرافیان، شاید مخصوصا مناسبت مادر به همین مستقلی کودک باشد، محدود کردن مستقلی کودک باشد. مشکلات در یک زمان وقت معینی در راه ما پدید می آید. در اثنای حل مشکلات تمام نیروی افکار، اندیشه، تجربه زندگی خود را به کار می اندازیم. مشکلات حل می شود. ارزنده است پس از این هوشیار باشیم که مشکلات در پهلوی ما عرض وجود دارد. بیننده های عزیز،
یادآور می‌شویم که برنامه روان‌درمانی است و شما می‌توانید طول هفته سوال‌های خود را به پشت الکترونی یا تلفن‌های ما که هر لحظه روی اکران‌های شما نمودار می‌شوند روان نمایید. به همه سوال‌های شما روانشناسان ما حتما پاسخ می‌گیرند. خب یک زن از ناحیه مومن‌آباد می‌نویسد: من صاحب 4 فرزندم. شوهرم بیشتر وقت در مهاجرت مهنتی است. فکر می‌کنم شوهرم باز یک زن دیگر هم دارد، گرچه که خودش به این اقرار نمی‌شود. گمان میکنم که همه نزدیکان و حتی همسایه‌ها از این آگاهند، ولی از من پنهان می‌دارند. از رشک زیاد عصب‌هایم چنان خراب شدند که ناگفتنی. حتی فرزندانم در نظرم نمی‌تابند و برایم بیگانه شدند. متاسفانه بدرشکی این یکی از ظهوراتی هست که اگر ما در دایره جنبه‌های پسیخولوژی مناسبت‌های اولیوی تحلیل کرده برایم، بسیار وقت سبب نزاع و اختلاف‌های اولیوی می‌گردد و متاسفانه حالت دیگرش هم این است که نزاع‌هایی که در زمینه رشک به وجود می‌آیند می‌توانند نزاع‌های خیلی شدید و نزاع‌های خیلی دوامدار هم باشند. اما حالتی که در اینجا ذکر گردید گپ سر این می‌رود که سبب رشک چیست؟ بدگمانی زن یا یگان حرکت و عمل شوهر که به این یعنی پیدا شدن رشک امکان داد، یا نمیدونم شاید یگان آوازه ها یا یگان گپ های نفران دیگری که شاید که این کس از آنها شنیده باشد. پیش از همه سبب را معین کردن در کار، یعنی پیش از همه معین کردن در کار که تا کجا برای چنین رشک کردن اساس هست. زیرا از روی این مراجعت معلوم می شود که از یگان کس نشنیده است و شاید که شوهرش هم حالا چنین یک رفتاری نکرده است یا مناسبتی نکرده است که برای پیدا شدن چنین اندیشه اساس شده باشد. تنها اون یک گمان هایی که در این زن پیدا می شوند باعث پیدا شدن رشک گردیدند و بعضا حالت خود همین گمان ها می توانند شکل گمان های بیزار کننده را گیرند، یعنی دائما آدم رو دنباله گیری میکنند. آدم از این اندیشه دور شده نمیتواند. چخیلی که میگویند بالای آتش روغن میریختگی بر این بسیار وای میشد. بعضا حتی خودی آدم چنین یک تمایل پیدا میشد که بسیار اطراف این اندیشه میکند. در نتیجه اندیشه باز چون یک ابرازهای نو با وجود می آورد، تخیلاتی نو پیدا می شود، گمانهای نو پیدا می شوند. هرچند این گمانها خیالی هم باشند، ما خواهیم نخواهیم تا جای به شعور و زیر شعور انسان تاثیر می رسانند، اونجا نقش می گذارند و از اونجا بر رفتار انسان البته تاثیر خود را می رسانند. از این لحاظ بسیار خوب می شد این رشک حالا در زمینه گمان هست، در زمینه گمان تو به درجه ترکش نزاع رفته نرسد، این رو سببش حاضر معین کردن در کار، یعنی معین کردن در کار آیا برای چنین رشک کردن اساس وجود دارد یا نه. پیش از همه بسیار خوب میشد اگر با خود شوهرش صحبت کنه در این باره، البته آرامانه، با جنجال نه. خب این نفر گفتن که من چند بار از خودش پرسیدم، با او صحبت کردم ولی او میگوید که نه ندارم، رد میکند. میدونید گپ سر این میرد که صحبت از صحبت دارد. در دل خواه حالت وقتی که سوالدهی خصوصیت فشار دارد، سوال دادن یک نوع خصوصیت هجوم کردن دارد، خواهید نخواهید جواب رد میگیرید. زیرا به انسان روانه کردن فشار، به انسان روانه کردن قهر و غضب در اون مکانیزم خود محافظتی رو بیدار میکند. ببینید حتی مثلا بعضا حالت میشه که کودک در پیش چشم ما پیاله رو میشکند، اگر ما در حال به طرف دو زنیم پیاله رو توش کسی گفته نمیگوید، او میدوند که ما او رو دیدیم لیکن نمیگوید و این در زمینه همون یک فونکسیون خود محافظتی است. یعنی بسیار آرامانه، بسیار یعنی یک وضعیت معین با وجود آورده، آرامانه، آسوده اطراف این صحبت کردن گمان میکنم که بسیار خوب است. البته مسلم است که نفری که فرض کردیم شاید نمیدونم اویله دیگر بنیاد کرده باشد یا با نفر دیگری مناسبت داشته باشد، او روی راست نمیگوید، اما از رفت صحبت، از قیافه او، از تابش سخنی او، از بعض حرکت و عملهای او تا جای این معلومات گرفتن ممکن است. و
аҳамияти чунин суҳбат, яъне сари вақт муайян кардани сабаб чи аст? агар сари вақт ин гумон бартараф карда шавад, хеле хуб аст. гумон бартараф шуд, он гоҳ ин кас мефаҳмад ки барои рашк кардан дигар асос вуҷуд надорад ва минбаъд ин ҳолат ӯро азоб намедиҳад. ва ҳатто агар дар ҳолате муайян шавад ки асос дорад ин гумони он кас, ӯ аллакай мутмаин мешавад ки ин танҳо як гумонест, ин асос дорад, вазъият ошкор мешавад ва одам имкон пайдо мекунад ки вобаста ба вазъият амал кунад, яъне вазъиятро идора кунад, вазъиятро ба дасти худ гирад. ҳоло ин нафар тобеи вазъият аст, ин нафар тобеи эмотсияҳои худ гардидааст, тобеи ҳиссиёти худ гардидааст. ва агар ана ҳамин вазъият, ҳамин ҳиссиёт ӯро идора кардан гирад, он гоҳ дур нест ки чунин рашк як рӯз не як рӯз метавонад як таркиши низои бисёр шадидро байни ӯ ва шавҳараш ба вуҷуд оварад, ки метавонад оқибатҳои нохуш дошта бошад. бинандаҳои мо дархост карданд ки дар бораи эҳсоси рашк барояшон маълумот бидиҳем ва мегуфтед ки рашки аз ҳад зиёд чӣ оқибат дошта метавонад? дилхоҳ чиз хуб аст агар дар меъёр бошад. Бале. аз он ҷумла рашк ҳам. аммо вақте ки аз меъёр гузашт, масалан ҳамин асал ки шаҳд аст, ин қадар ширин аст, агар аз меъёр зиёд истеъмол кунем вай дигар даво нест. рашк ҳам ҳамчунин аст. аслан рашк аз меъёр гузашт чӣ оқибат дорад? оқибаташ низо аст. оқибаташ ба ҳолати депрессивӣ гирифтор шудани он нафаре ҳаст ки бисёр рашк мекунад. оқибаташ метавонад хуруҷи қаҳру ғазаб бошад, хуруҷи агрессия бошад, ҳолатҳои истерикиро ба вуҷуд оварад. аз ин лиҳоз рашки аз ҳад зиёд ҳеҷ гоҳ оқибати хуб надорад. баъзеҳо ҳатто мегӯянд ки бисёр рашк мекунад, пас дӯст медорад. не, рашки бисёр нишонаи дӯст доштан нест. нишонаи дӯст доштан бовар кардан аст, боварӣ доштан аст. рашки зиёд ин нишонаи нобоварӣ ҳаст. амонҷо суоле ба вуҷуд меояд ки нобоварӣ ба чӣ? ба садоқат ва вафодории ҳамсар ё нобоварӣ ба худ? зеро аз таҳлили адабиёти психологӣ бармеояд ки ҳам дар заминаи худбаҳодиҳии баланд метавонад рашк ба вуҷуд ояд, ҳам дар заминаи худбаҳодиҳии паст, яъне нафаре ки ба худ ба имкониятҳои худ баҳои паст медиҳад, ҳамсари худ ё ки яъне шарики худро баландтар баҳогузорӣ мекунад, дар он метавонад як таассуроте ба вуҷуд биёяд ки яъне ман барои ӯ нестам, ӯ дар симои ман он шахсеро қабул карда наметавонад ки бо ӯ бошам ва шояд ин боиси он мешавад ки ӯ дар канор чунин нафарро ҷустуҷӯ карда бошад. чунин як андешаҳо дар одам пайдо шуданаш мумкин аст ва ин метавонад заминаи рашк бошад. яке аз сабабҳои дигаре ки дар заминаи он рашк ба вуҷуд меояд, ин нобаробарии ҳолати иҷтимоӣ аст, махсусан аз рӯи шароити молиявӣ. дар ин ҳолатҳо ҳам мутаассифона зиёд мушоҳида мешавад ҳолатҳои рашк кардан, махсусан дар ҳолатҳое ки агар мард аз оилаи доро бошад ва зан аз оилае бошад ки гӯем хуб дорояш баробари онҳо нест, он гоҳ онҳо гумон мекунанд ки ин хеле имкониятҳои зиёд дорад, хуб чун одами масалан доро ҳаст, шароити молияш имконият медиҳад, он гоҳ ин имконияти зиёди бо дигарон муносибат карданро дорад ва дар ҳамин замина бисёр вақт рашк ба вуҷуд меояд. яъне боз ҳам гап атрофи ҳамон сабаб меравад. бисёр ҳолатҳо боиси хуруҷи рашк ё хуруҷи низоъҳои оилавӣ ягон чиз баҳона мешавад. вай сабаб нест, вай баҳона ҳаст. ва ана ҳамин рашк як хусусият дорад ки низоъҳое ки дар заминаи рашк ба вуҷуд меоянд, агар мо табиати низоъҳоро як мушоҳида карда бароем, он чизе ки гӯё ҷанҷол барои ӯ сар зада буд, қариб ки дар рафти ҷанҷол атрофи он мубоҳиса намешавад, ҳамон коҳи кӯҳна бод мешавад, яъне бозгашт ба сабаб мекунанд. он чиз танҳо як инсидент мегӯянд дар формули низоъ, як баҳонае буд ки ана ҳамон чӣ гӯям дарду алами ҷамъшударо берун баровард, боиси таркиши ана ҳамон эмотсияҳо гардид.
مردم هرگز خوشبختی خود را نمی شناسند، اما خوشبختی دیگران همیشه در پیش چشمانشان می باشد. یک بیننده دیگر ما جلنوزه 21 ساله از ناحیه دنغره می نویسد. با مادرم دائما نزاع میکنیم، بین ما یک دیگر فهمی تماما نیست. سبب همه این نافهمی ها پدر اوگایم است. یکی از شکل‌های بیشتر پهن گردیدن نزاع‌های اجتماعی، نزاع‌های اویلوی هستند. تنها اینجا من یک چیز را قید کردن میخواستم که عادتاً در نزاع هیچگاه یک طرف گناهکار نیست و با گناهکار کردن و با کار کردن بالای یک طرف نزاع را حل کردن نمی شود. سوبیکت های نزاع از دو طرف هستند و نزاع تنها در حالت حل می شود که اگر بین طرف ها یک سازش به وجود آید، بین طرف ها یک آمادگی به گذشت کردن ها به وجود آید. بسیار حالت یک چیز باعث شدتگیری و دوامدارشوی نزاع می گردد، حمایه من خود. این طرف من میگوید، اون طرف هم من میگوید. خب این طرف هم غرور دارد، اون طرف هم غرور دارد. این طرف هم گویم که خودش گناهکار نمی حسابد، طرف دیگر هم خودش را گناهکار نمی حسابد. پس کیست گناهکار؟ اگر این طرف هم من خودش حمایه کند، اون طرف هم من خودش حمایت کند، پس کیست سازشگر؟ کی سازش میکند؟ هیچگاه فراموش کردن در کار نیست. در حالت نزاع اگر ما به حالت آسایشته برگشتنی باشیم، گوییم به سازش آمدنی باشیم، به قربانی کردن ها آماده بودن در کار. در زندگی نه همه وقت همه چیز تعب دل ما می شود. وقتی که یک چیز می گیریم، یک چیز دادن در کار. یعنی یک چی گوییم؟ قربانی کردن این میتوند تا جای آزادی شخص قربانی کرده شود، میتوند تا جای بعضی امکانیت های شخص قربانی کرده شوند. از سوال داده شده برمی آید که خب با گفته مزاج محترم سبب نزاع بین او مادرش این پدر اوگایش می باشد. شاید او پدر اوگای را قبول کردن نمی خواهد، یا شاید پدر اوگای او را قبول کردن نمی خواهد. اما هر دو طرف هم اندیشه کردن در کار که در همین عائله موقع من چگونه هست، موقع او چگونه هست، وظیفه من چگونه هست، وظیفه او چگونه هست و در همین محیط خرد اجتماعی ما چی وظیفه داریم، چی موقع داریم، تا کجا همین حیات عائله رو ما پره کرده میتوانیم. یعنی هر یک نفر در حیات عائله موقع خودش دارد که اگر اون کس همون وظیفه خودش اجرا نکند، اون عائله رو در پسیکولوژی میگن عائله های دیسفونکسیونالی، عائله فونکسیاش ویران شده، یا به اصطلاح دیگر میگن عائله ناسالم. عائله سالم میخواهیم، پس بعضی چیزها رو قبول کردن در کار. چرا در بیشتر موردها هم پسران و هم دختران مادر یا پدر اوگای رو قبول نمیکنند؟ عاقبت قبول میکنند، اما این قبول کردن یک مرحله های معین رو از سر میگذراند. یک دوره معین مقاومت نشان دادن هست. بعد اول در مرحله های اول چی بگویم، یک دوره اولی هست که قبول کردن نمیتوانند، گویا که باورشون نه باید این خیلی نباشد، باید چنین نباشد. اما چی دیده که واقعا پدر یا مادر اوگای به خاندان آمد، به عائله وارد شد، تا یک دوره معین مبارزه میبرند، بعد عاقبت قبول میشود. اما وابسته به خاراکتر مناسبت های عائلوی انا همین مرحله ها دوامناکشان در عائله های گوناگون به طور گوناگون به وجود می آید. این مسئله است که واقعا بالای این بسیار کار کردن ضرور است، مخصوصا با نظر داشت خصوصیت های etnopsychology مردم تاجیک. زیرا اول آماده کردن فرزندان به قبول پدر اوگای، آماده کردن فرزندان به قبول مادر اوگای. در مرحله معینی که اعضای نو به عائله وارد می شود، مساعدت کردن به روند مطابق شوی او به این عائله نو.
ӯ ҳам бояд омода бошад. ӯ бояд донад ба як оилае меравад ки онҷо фарзандон ҳастанд, масалан фарзандоне ҳастанд ки модари худро аз даст доданд, онҳо ӯро дарҳол қабул намекунанд. яъне чунин муносибатро ӯ бояд интизор бошад. одатан он ҳодисаеро ки мо интизор ҳастем, он ҳодиса барои мо ногаҳонӣ наменамояд, таъсири сахт намерасонад, чунки мо иро интизор будем. аммо вақте ки мо дар хаёли худ як чӣ гӯем як оилаи идеалию зиндагии идеалиро мепарвариму дар воқеият ба чунин муносибат рӯбарӯ мешавем, он гоҳ метавонад як вокунишҳои ғайримуқаррарӣ дар инсон ба вуҷуд оварад ки ин боиси авҷ гирифтани низоъҳо мегардад. ва ин ҷо ҳолати дигар албатта саҳми калонсолон бояд хеле калон бошад, махсусан саҳми бобою бибӣ. худи ҳамин мактаби бобою бибӣ дар мустаҳкам кардани муносибатҳои оилавӣ, ман дар назар дорам оилаи суннатии тоҷикро, дар рушди шахсияти кӯдак дар оила хеле калон аст ва ин як мактабе ҳаст ки онро бисёр хуб истифода бояд. وفا به دروغ گفت چرا بیوفایی میکنی و صداقت از بین میبری؟ دروغ قهقه زنان خندید و چنین جواب داد: چه حاجت صداقت و راستی؟ با من بودن چه خوب است. چهره من صد رنگ دارد و دلبرنده است، تو یک رنگی و دلبزنی. وفا با تمکین گفت: بله، با عوض نمودن چهره زشت مردم را به گمراهی می آوری و از راه راست دور می کنی. این رفتار خطرناک است، چون پرده روی ریا که به زمین افتاد سیمای واقعی زشتی تو هویدا گردد. پرویز 23 ساله از شهر حصار می نویسد: یک عادتی بد دارم و خودم را هیچ اصلاح کرده نمی توانم. گپ سر این است که من دویما دروغ می گویم. از خودم شرمم می آید ولی خودم را اصلاح کرده نمی توانم. با دروغ گفتن از سن 8 سالگی آغاز کردم. طول 15 سال است که من یگان گپی راست نمی گویم. شاید همگان به من لعنت خوانند و نفرت کنند، اما خودم را تغییر داده نمی توانم. چیکار کنم؟ خب با پرویز جان نقشی گفتنی هستم. در پسیکولوژی یک اکسیوم هست، میگویند که اعتراف کردن موجودیت پرابلم قدم یکم است برای حل آن. یعنی با پرویز جان من گفتم چون اعتراف کرد که من دروغ میگویم، من دروغگو هستم، ولکه قدم یکم رو برای حل این خصلت گذاشت. گذشته از این دروغگویی، این خصلت خاراکتر است. این خصلتی است که در دوام حیات پیدا می شود زیر تاثیر مناسبت های اجتماعی. البته کودک خود از خود دروغگو نمی شود، چون از 8 سالگی پرویز جان با دروغ گفتن شروع کرده باشند، آنگاه معلوم می شود که محیط سر کرده از اویله تا کوچه تا محله‌ای که او زندگی کرد تا محیط مکتبی که او بود برای دروغ گفتن او مساعدت کرد. و حالت دیگر این است که خصلتی که 15 سال الکی انکشاف یافته است، با 1 ماه و 2 ماه و 3 ماه اصلاح کردن آن امر است محال، زیرا این خصلت الکی استوار گردیده است. در پسیکولوژی عادت‌های استوار شده را خصلت میگویند، عادت‌هایی که استوار میگردند و قریب که خاراکتر دائمی میگیرند. اما راه حل پرابلم وجود دارد، چون برادر عزیز این خطای خود را خوب درک کرده باشد، کمبودی خود را خوب درک کرده باشد، او میتواند در این مسئله به متخصصان مراجعت کند. اصول‌های گوناگون پسیکولوژی، اصول‌های گوناگون پسیکوتراپیوتی هستند که بالای این کار میکنند. اما یک چیز را من با اون کس گفتن میخواهم که این کار 1 هفته 2 هفته 1 ماه 2 ماه نیست. یعنی اون چیز را که 15 سال باز استوار شده است، 15 سال باز انکشاف یافته است، شکل گرفته است، برای اصلاح کردن اون یک وقت معین ضرور است. برای اصلاح کردن اون به واسطه کوشش خودی پرویز جان ضرور است و یک راهنمای ضرور است، یک پسیکولوژ کسبی ضرور است که به پرویز جان در این راه کمک کند. و من باوری کامل دارم که او امکان پیدا میکند از این خصلت ناخوب خود دست کشد. اکنون یک حالت است، دروغ همه میگویند. در دنیا آدمی نیست که دروغ نگفته باشد، اما وقتی که دروغ به خصلت تبدیل مییابد و مخصوصا این خصلت الکی در پسیکولوژی یک مفهوم است، میگن افراط خاراکتر یا اکسنتواسیون خاراکتر.
яъне дар байни дигар хислатҳои характер ин хислат равшан намоён мешавад ва бисёр вақт инсонро ана ҳамин хислат маърифӣ мекунад. ончуноне ки агар дар шӯрбо намак зиёд бошад мегӯянд шӯрбои шӯр, гӯё ки дигар маҳсулот сарфи назар мешавад. ва дар одам агар ин хислати дурӯғгӯӣ зиёд бошад баъд лақаб мемонанд, чилдурӯғ ё кимкии дурӯғгӯ гуфта лақабҳо мемонанд. шояд ки ана ҳамин муносибат бошад ки Парвизҷонро маҷбур кардааст то атрофи ин хислати худ фикр карда бошад. аммо эътироф карданаш ифодакунандаи он ҳаст ки ӯ аз уҳдаи ислоҳи ин хислаташ мебарояд. фақат кӯшиш кардан дар кор. бинандаи дигари мо 4 рақами охираш 2899 менависад. намедонам чаро, вале зуд қаҳрам меояду тоқати дидори касеро надорам. вобаста ба савол ду ҳолата таҳлил кардан мумкин. ҳолати якумам ки ҳама ба ғазаб меоянд. ғазаб, қаҳру ғазаб ин як қисми таркибии ҳаёти рӯзмарраи мову шумост. аммо баъзе одамон инро ҳамчун ҳолати муқаррарӣ қабул мекунанд, баъзе одамони дигар аз ин барои худ проблема месозанд. ҷо муайян кардан дар кор. ва ҳолати дигар ин аст ки ҳолати ба ғазаб омадан, зуд ба ғазаб омадан, яъне суръати ба ғазаб омадан, қувваи қаҳру ғазаб, давомнокии қаҳру ғазаб аз якчанд омилҳо вобастагӣ дорад. пеш аз ҳама аз мизоҷи худи инсон. агар ӯ намояндаи типи холерикӣ бошад, он гоҳ зуд ба ғазаб омадан, қаҳру ғазаби пурҷӯшу хуруш доштан, бисёр ҳаракатҳои тезу тун доштан, ин дар табиати ӯ аст. чун мизоҷ хусусияти табиӣ дорад, хусусияти модарзодӣ дорад ва дар рафти ҳаёт он иваз карда намешавад, аммо тарбияи он дар доираи характер имконпазир ҳаст. ва ҳолати дигар ҳам ҳаст ки метавонанд боиси хуруҷи қаҳру ғазаб баъзе осебҳои стрессӣ гарданд. агар одам як вазъиятҳои осебоварро аз сар гузаронда бошад, аз қабили масалан офатҳои табиӣ, аз қабили ягон мусибати вазин аз сар гузаронда бошад, ё ҳолатҳое аст ки намояндагони касбе ҳастанд ки дар онҳо афсурдагии касбӣ ба вуҷуд меояд. кори вазнин аст, хуб коре ҳаст ки дараҷаи хатари бисёр дорад. дар натиҷаи ин ҳам ҳолати хуруҷи агрессия мушоҳида мешавад. аз ин лиҳоз барои мушаххас кардан албатта ба мутахассис муроҷиат мекардан хубтар мешуд. نیمه از بدبختی های جهان از آنجا می آید که ما شجاعت آن را نداریم که آشکار و با روح محبت راست بگوییم و راست بشنویم. یک نفر بیننده دیگری ما که 4 رقمی آخرش 734 می باشد می نویسد خوابهای شب دیدم صبح فراموش می شوند. چرا؟ خرسندی باید کرد که فراموش می شوند. گپ سر این میرد که اگر این نفر یک مشاهده عادی کند، نه تنها خوابهای شب دیده اش صبح فراموش می شوند، بلکه اکثریت گپ‌های روزانه شنیدگیش شب فراموش می شوند. معینه سر انسان قابلیت به خاطر گرفتن همه چیز را ندارد. انیقترش قابلیت را دارد، اما همه چیز را به خاطر نمیگیرد. زیرا در معینه سر انسان یک مکانیزم محافظتی هست و در علم پسیکولوژی پسیکولوژ پورشنف این مکانیزم را کنترسوگستیا میگوید. انا همین مکانیزم معینه سر انسان را از سرباری زیادتی محافظت میکند. اخبارها را جدا میکند به لازم و نالازم، به تابشش بلند و تابشش پست و از روی خصوصیت انتخابش یک قسم آنها به خاطر گرفته میشوند، یک قسم دیگر به خاطر گرفته نمیشود. از طرف دیگر طبق توصیفاتی که از طرف علم زیگموند فروید کرده شده است، خواب خصوصیت زیرشعوری دارد. خواب دیدن در دایره فعالیت شعوری انسان است و آنچه که از قسم زیرشعور برمیآید همه وقت فهمیده شده نیست، همه وقت در صحیفه خاطر نقش نمیبندد. از این لحاظ خود طبیعت خواب تا حاضر پورا آموخته نشده است در علم پسیکولوژی. در علم پسیکوفیزیولوژی یک معمای هست نزد علم معاصر، اما من گمان میکنم این نباید باعث تشویش باشد. اگر این مزاج محترم یک پرسان شوند از نفران دیگر، این ظهوراتی هست که در اکثر آدمان دیده می شود.
зеро баъзе ҳолатҳое аст ки хобҳое мебинем ки чӣ гӯем як пайвастагии мантиқӣ, пайвастагии мазмунӣ байни ҳамдигар надоранд. монанди ҳамоне ҳаст ки мо фарз кардем як саҳифа маводро бо як забони бароямон бегона мехонем, маънояша намефаҳмем, баъди коғаз он тараф мондан ҳеҷ чиз дар хотири мо нест, чун маъно дарёфт накардем. агар хоб ҳам ҳамин гуна табиат дошта бошад, он гоҳ ба хотир гирифтан он хеле душвор аст. ва боз як суоли дигарам, чӣ зарурат ҳаст, чӣ аҳамият дорад агар хобе ки ман шаб дидам бояд рӯзона он дар хотири ман бошад? хоб барои одам чӣ медиҳад? ҳеҷ чиз. аз оне ки ӯ ба ман ҳеҷ чиз намедиҳад, дар хотирам нақш мебандад, нақш набандаду саҳифаи хотираи ман барои як чизи лозимӣ озодтар бошад, ин хуб нест? беҳрӯз 21 сола аз мактаби интернати нобиноёни шаҳри ҳисор менависад. баъзан сахт асабӣ мешавам ва худамро ба даст гирифта наметавонам. намедонам чӣ гуна аз ин ҳолати бад бурун оям. рӯзҳои сахтро аз сар гузаронидаам. нобиноии ман боис гашт ки падарам моро тарк кунад. модарам бо машаққатҳои зиёд маро ба воя расонид. тариқи квотаи президентӣ ба донишгоҳи миллии тоҷикистон дохил шуда онро бо муваффақият хатм намудам. доимо дӯстонам аз ман маслиҳату машварат мепурсанд, аммо аз ин вазъияти ба сарам омада берун шуда наметавонам. чӣ тавр ин ҳолатро паси сар кунам? ягон ҳолати эмотсионалӣ дар инсон бесабаб рӯй намедиҳад. на хурсандӣ, на ғам, на қаҳру ғазаб, на дигару дигар. яъне сабаби асосии чунин асабоният дар чист? дар кадом ҳолатҳо асабӣ мешавад? аз таъсири чӣ асабӣ мешавад? ва аз рӯи муроҷиатшон маълум мешавад ки то ҷои як зиндагии вазин аз сар гузаронданд. хуб падар онҳоро тарк кардааст ва ин нафар чунин қабул кардааст ки маҳз нобиноии ӯ боиси оиларо тарк кардани падараш гаштааст. ва албатта ин як ҳодисаи осебовар аст барои дилхоҳ фарзанд. хоҳем накоҳем як осеби психикиро ба вуҷуд меоварад. шояд ки сабаби асабоният ҳаминам бошад. яъне ин асабоният як нав эътироз ба беадолатии атроф аст. як нав чӣ гӯем вокуниш дар фаҳмиши арзишҳои ҳаётӣ аст, ба монанди чунин арзишҳо ба монанди оила, модар, падар, фарзанд, хуб ва ғайра. аммо ҳолати дигар ин аст ки агар воқеан чунин асабоният ин бародари азизро ташвиш медода бошад, як усулҳои гуногуни паси сар кардани ин ҳолатҳо вуҷуд дорад. яъне методҳои гуногуне ҳастанд ки бо истифода аз онҳо инсон метавонад худро ором созад. дар ҳолати асабоният, дар ҳолати ғазаб тағйиротҳои физиологӣ хеле баръало намудор мешаванд. аз қабили зиёд шудани тапиши дил, хуб баландшавии фишори хун, хуб зиёд шудани нафаскашӣ, кашидашавии мушакҳо ва яке аз усулҳои беҳтарини хуб баромадан аз ҳолати асабоният ин танзими нафаскашӣ аст. машқҳои муайян вуҷуд дорад барои танзими нафаскашӣ. агар мо нафаскаширо мӯътадил кунем, нафаскашӣ дилро маҷбур месозад ки ба таври мӯътадил кор кунад. дил ба таври мӯътадил кор кард, фишори хун мӯътадил мешавад, мушакҳо, ҳолати кашидашавии мушакҳо суст мешавад. ва усулҳои дигар ҳаст, усулҳои релаксатсионӣ мегӯянд, осудашавӣ. як усулҳои муайяне ҳастанд ки инҳо мушакҳои инсонро осуда мекунанд, аз ҳолати шиддат мебароранд. яъне тавассути ба вуҷуд овардани тағйироти физиологӣ мо метавонем аллакай тағйироти психологиро ба вуҷуд оварем ва худро аз ҳолати асабоният ё аз ҳолати ғазаб барорем. ва ин усулҳое ҳастанд ки инҳо ягон гӯем ки омодагии махсус, як чизи махсусро талаб намекунанд. ҳар як инсон метавонад инҳоро аз худ кунад ва дар ҷои кораш, дар хона, дар дилхоҳ байни 2-3 дақиқа то 5 дақиқа аз ин усул истифода барад ва гӯем ки худро ба як ҳолати мӯътадил баргардонад. як бинандаи дигари мо ки 4 рақами охираш 4352 аст менависад: салом ба кулли кормандони телевизиони Тоҷикистон. ман 19 сол дорам. духтареро дӯст медорам ва мехоҳам ӯро ба занӣ гирам. гап сари ин аст ки бародари ӯ дӯсти ман аст. оё ин хиёнат ба дӯстии мо намешавад? ҷавоб ба ин савол аз он бармеояд ки ин бародари азиз худ мафҳуми хиёнатро чӣ гуна мефаҳмад ва мафҳуми дӯстиро чӣ гуна мефаҳмад.
аз ин суол доданашон бармеояд ки ӯ дӯстиро ҳамчун як арзиш қабул дорад. чун хавотир аст аз он ки мабодо ин амали мо боиси халалдор шудани дӯстии мо гардад, пас ҳамчун арзиш ин дӯстиро қабул кардааст ва хиёнатро ҳамчун яке аз чӣ гӯем омилҳо ё сабабҳои коста гардидани ин арзиш қабул дорад. аммо ин ҷо ҳолат дигар аст, ҳолат таҳлили вазъиятро талаб мекунад. аллакай худ як ҳолат аст, чаро бояд ин ҳолат дӯстии онҳоро вайрон кунад. мушоҳидаҳо бисёр нишон медиҳанд дар ҳаёт, ҳатто баъзан дӯстоне ҳастанд ки ба якдигар қудом мешаванд, хеш мешавем, дӯстимон мустаҳкамтар мешавад гуфта. ҳамхел дӯстҳое ҳастанд ки ба оилаҳои якдигар гӯё ки наздиктар мешаванд, як муносибатҳои хешутаборӣ пайдо мешаванд ва ин метавонад дӯстии онҳоро ҳатто мустаҳкамтар гардонад. аммо худи ин андешае ки мабодо ба дӯстии мо халал ворид кунад, ин нобоварӣ аз куҷо пайдо шуд? чаро чунин андеша пайдо шуд? чаро андешаи баръакс пайдо нашуд ки агар бо фарз кардем хоҳари он кас оиладор шавад, онҳо боз муносибатшон наздиктар мешавад, рафтуомадшон наздиктар мешавад, шояд ки дӯстишон боз устувортар мешавад. аз тарафи дигар кай фикр мекунанд ки бале ин зиндагӣ аст, зиндагӣ ба як паҳлӯ нест, дар ҳаёти оилавӣ проблемаҳои гуногун шуданаш мумкин ва ин метавонад ба дӯстии мо халал расонад. аз ин тараф ҳам андешаашон дуруст аст. албатта ҳаёти оилавӣ ба як паҳлӯ нест, зиндагӣ хеле пасту баландиҳои зиёд дорад, гардишҳои зиёди ноҳамворе дорад ки онҳоро пешбинӣ кардан ғайриимкон аст. аммо як чиз муҳим аст, чаро мо дар ҳама кор позитивро наҷӯем? чаро ҳар амале ки мо карданӣ мешавем аз ӯ чизи мусбатро интизор набошем? чаро мо бояд чизи манфиро интизор бошем? ана худи ҳамин чунин мақсадгузорӣ аллакай ба инсон кӯмак мерасонад. агар чунин мақсадгузорӣ бошад ки ҳамин амали ман боиси боз ҳам мустаҳкам шудани дӯстӣ мегардад, ман боварӣ дорам ки чунин ҳам мешавад. аммо вақте ки ҳоло амал иҷро накарда мо аллакай чунин мақсадгузорӣ дорем ки ин амал ба дӯстии мо монеа эҷод мекунад, аллакай мо дар худ интизориро ба вуҷуд овардем ва ин интизорӣ аз умқи шуъури мо ҳар вақт ба рафтори мо таъсир расондан мегирад ва албатта бетаъсир намемонад. чӣ гуна метавонем ба ҳама ҳодисаву воқеаҳои зиндагӣ бо назари позитивӣ бинигарем? дилхоҳ ашё ҳаст, ҳодиса ҳаст, инсон аст, ягон хусусияти хуб дорад. дар дунё чизе нест ки хусусияти хуб надошта бошад. ҳатто ҳамон мори газандае ки ҳамаи мо бад мебинем дар табиат вуҷуд дорад, унам вазифа дорад, унам як хусусияти хуб дорад. ана қобилияти дида тавонистани ҳамин чиз, ин бисёр муҳим аст. қобилияти ҷудо карда тавонистани ҳамин хусусияти мусбӣ ва равона кардани худ ба ҳамон хусусият, мутамарказ шудан ба ҳамон хусусият. аммо мутаассифона намедонам, як хусусияти психологии инсонон ин аст ки бештар чизи манфиро ҷустуҷӯ мекунанд ва бештар мо чизи манфиро интизор ҳастем. ва ана ҳамин интизорӣ, медонед, ҳамин интизорӣ худаш ҳамон ҳолатро ба вуҷуд меоварад. ва баъзан мо андеша намекунем ки фарз кардем аз ҳамине ки ман дар ҳамин як чизи манфиро меҷӯям, аз ин кор ман асабӣ мешавам ё ки метарсам ё ки бисёр ғам мехӯрам, ҳамин ба ман чӣ натиҷа медиҳад? чӣ самара медиҳад? чаро ман бояд дар доираи ҳамин фикр ё ҳамин ҳодиса ба ғам ғутавар шавам? хай ғутавар шудам ба ғам, баъд чӣ? дунё ба як ҳодиса ба анҷом намерасад ку, ба як амал ба анҷом намерасад ку. боз даҳҳо чизҳое ҳастанд ки хуб ҳастанд дар зиндагӣ, чизҳои хуш ҳастанд, фараҳбахш ҳастанд. чаро атрафи онҳо дар андеша набошем? чаро мо як чизи манфиро мебинем, 10 чизи мусбиро сарфи назар кардан мехоҳем? ана қобилияти дида тавонистани ҳамин чизи мусбӣ, чизи хуб, инро дар худ ташаккул додан дар кор. муносибати пазивӣ чӣ гуна муносибат аст? муносибате ҳаст ки аз дилхоҳ ҳодиса инсон як чиз мегирад, як чизи хуб барои худаш мегирад. аммо муносибати негативӣ мутаассифона он муносибате ҳаст ки ҳатто аз ҳодисаи хуб ҳам инсон камбудӣ меҷӯяд,
инсон аз он ҳодисаи хубам як чизе мекобад ки бояд боиси нороҳатии ӯ шавад. дар поёни барнома ба бинандаҳои мо чӣ тавсия медиҳед? ҳама вақт рӯҳияи болида дошта бошанд, ҳама вақт табъи хуш дошта бошанд, ҳама вақт дар ҳама гуна ҳодисаҳо позитивро дарёфт карда тавонанд ва ҳеҷ гоҳ фаромӯш накунанд ки асоси пешрафти ҷомеа ин солимии муносибатҳои иҷтимоӣ аст ва солимии муносибатҳои иҷтимоӣ аз солимии рӯҳу равони ҳар яки мо вобастагӣ дорад. аз ин лиҳоз тарбияи роҳ, тарбияи олами ботинии худ, хуб дар ин замина тарбияи ахлоқии инсон муҳимтарин омили пешрафти ҷомеа ва пешрафти инсоният аст. боқӣ тани сиҳат. муҳаббат баҳонааст барои зистан. бинандаҳои азиз, наздикони худро дӯст доред ва эҳтиёт кунед. ин буд барномаи навбатии равондармонӣ. имрӯз ба ҳамаи саволҳои шумо посух гуфтанд равоншинос Сайфиддин Расулов. ҳамзамон шумо метавонед тӯли ҳафта саволҳои худро ба почтаи электронӣ ё телефонҳои мо ки рӯи экранҳои шумо намудор аст равон намоед. ба ҳамаи саволҳои шумо равоншиносони мо ҳатман посух мегӯянд. то дидори навбатӣ, тани сиҳату хона обод бошед.